guess me no want to me born you. I send you me dey sick tune for na person. Video say beyo. No many paka. Me better not to makuma musedio. Abra CJ. Oh yeah. Nyame adom na won so e. Ana pay wasa ma wodi obi no ho team fifiri. Asade ye. I want a man for feeling it's very suspicious. Yeah. Oh. Me doctor new. Me share obi dimina. Na ni dimina na fe metimi. Obo doctor degree time. Me enye academic doctor, me a medical doctor. But now we herbalist. We herbalist. And then you know. Say about doctor. We herbalist. Adia. Papa. Oh yeah. Oh nyame gusi sra. Kakaka. Abeya de ne aba. We Adom Nsem. Kakaka. Na yesi e ko endpoint akoye obi no. One thing na ayika. Why Abrabokia. Abrabokia be na say awo fa. Who don't be ko de bia be ko bi na say wa na betra konso yachi. Ya oh, say o de Father's Day. Father's Day nti wo no afie mema. Say na konso yachi. Prostrate. Prostrate so ba woni bi. Ya say ko cervical cancer na Mother's Day mema yanka so mbebe. Ya bi asemba ya munya bote. Oh, abna. E kwa na ye kono meni endpoint for the kan akasa. Afi de wo ya jo no kwa. Services. Enti no edu hosa na wase metumi kwabo mu tidom na adwuma ne sige na beba se prostate ye de oto na ye soso mu ni ade no e wase metumi bo om na ye adwuma no enti no sige ya me underestimate me nioma metumi ye no you have no idea enti nyame yadoma 17th ye Father's Day no ye be share our endpoint in fact Joshua Tigo wa fa nipa adwuma mpa afie ho what the manager mafa zemtrefo papa we are solid brand posted a so dey remember mu o drew na me so ma obehu drew ha obehu oba fa wana bra because awana me target oba fa na bra o me target that's awana your suspect oni ayo nyina form ya the accidental latex foam omuna me na Vodafone cash merchant obadaroma CJ ya na ye nyina se ye presenters yes se ye LPM sa yes e bi won ma utumi kan e bi ana no chewa ba wo dia no chewa fa ne se CJ ma me LPM ba ko na me fa man se definitely that can for kan se ye kan fo kire amanfo we ye ma me ma nia F4 kakra Vodafone for na almost sponsor int ma me fa LPM we ye na me hwa de enti no na chese Vodafone for say yemfa to money. Says the National Communication Authority no e dia ba say e wo so obi ahwe na o register Nsem. Now on say deadline na 31st May. And na da wona me catch us Vodafone ko anaja wo send sika emo obi a wuntua charges. Enti me kan for amount. Say free na kure switch to Vodafone. Me da say e wa boss ama me. Na onim say de bia ye kan me kan for amount ye so call ye kan kasam a me kan for amount no e wrong. Nti say yen kan for ma yen kan for kire me kan for kire okay so would you dance ya no nti eno ti na ene na jama ene na ye ti bebre me say wunya daji na wutia say ye dada twi ya ye kan ye de ye se keka bom no ya to ye ho agukra ana pe kra me kan for ma no ma kan bi o ene wati en kan bi mu me kan for kire okay enunti na eye adom ene ye haya no ye de said ye kanu nie getting it right dwumadie eba nti no na be chekere dwumadie ya so fantastic e wo Dwaso Nsem ya etu de edu won ma ye be mu ahunu ebre ya ye be bo na watie
panyin ba ko a onim twi no titwi e be kire ye na ba ko bi e ka ho de me mfa ma wo ne de bia ye ka aje se ye hunu se mpanyifo bi ne obi nkomodie bi kwaso ye ka eduru ho a wo be hunu ti sije ya to ye ho atwene bebre ba ko na wo Canada me te se sa na ye ntokwa popo se de ni se ye so bia se mo se na ntokwa ntino eduru ho no ma wo be hunu ye we no maybe me kind na yes tia me na so hey yen kan sa enti no ye gusu sua de ye kanu nie ye dwumadi ye de brew abena twi no ye kasa but one say school ne nyema ba ko mienu nti ya eti radio so aye se ya radio adwuma no ache kra no ye wo ka twi kasa bi a unya pani ma ne frɛ ana pa mi ti se wo kan sei ye nka ni sei na emum ye ka ni sei enti ye kwa anim nyina no ye sua de sa kwanya no and Adom 106.3 FM Dwaso Nsem dwumadie yi eso said ye kanu nie eno ni dwumadie no din enti ye hyase a junior na ebe hyase o next month ya woda ya enti kan ye ho na edru ho no matie bi ne fato koto dwem na wote so obi kan na wakorete no wan so na wo yes mistake no a na so wagya to comfort as you do on Facebook say exactly you guys say medasi bebre but we say medasi pi yes medasi bebre medasi pi sanete enti no na ye ka no enti ekone ya hyase ye nyina ye besua bi enti no ye momu sua no na ye so ye sua na ye sua bi edi no ye said ye kanu nie getting it right enti edru ho a ye nyina ye besua de warm up na na ye de ahyase no sabe pepesi ya kanfo no yes it is so embarrassing se obeka kasa wa krom kasa na wati wo ka brofuti kura nkanya hwe because s ni tu ni de enye kasa obi dia ya fa ya de akani wo se me kan kasa makati de ye ma no basa ne se bia what say obi kan ti ha se ma ti word na oyusu ye na no bia na so adopt uti so obi kan se na no adopt so most importantly say otifi radio so na tv so wodim se sa na e kan no me kan me ba foforo na me ka kasa bi eno nam so ama eno nam na mete anza na me be start radio na me fu say normal until one day AC or senior ka che me say enam eno so ma sa na ye ka no ye ka say eno nam so ma ye ka say enam eno so ma enti ayesa segment we aba aba na ye besua de pa me say be yima suma kasa we have a lot to listen. CJ, we will learn. Yes, we will learn. We have to learn. For instance, omanfo a free krobim. Say uko kromu a we na AC ebi ana correction bo ha. Say ye kasa obi ye timamuni a. Obi ye timamuni. Ni na kra no yes. Say timamufo a wo mo ablekuma ana timamufo a wo mo nkran ha. Say ye kasa obi ye timamuni a correct. Yes. Is it omanfo and I said timamufo. Say be ka se Ghana fo and I say be timamufo nti e say omanfo. Ni nyina ye dwuma bebra yesua na ebre na so se ye be yire ye ho na akankasa na ye se de bedi dwuma no ye besua ho nyoma nkatinkiti bia ya na ema ne tosin na ye de ye dwuma nti no ye mo ye nsem ema production team no ya de papa programs manager and just team ni nyina ye si o right si o hene o ma ya de esi de otaya correction okay o be process ya yes asie na ye nkoda obokrata nim na ye guso wo me absess de ye kanoni eba na ye sua de no na yehwe na wo hwe daily graphic mu a mede wo hyase wo anim ha sija no pa no sia kase bo asem wei ye kan ho asem na daily graphic asisudua wo katafa etoso edunsia ne nyina no eye ema afitikom ni luxury taxa edaso ya amapa de bo ayeden ye kan ya na se ye kasa asem wo ya ho enfo ni munkran Enfa wani mu kumase ena enfa wani emu krokese mu ya won kwada ni bi wo area saba bi wo krompo na pad ni bi nru hompo na kwada no wonya bi ato to that extent ena ye ka no ba bi wo hodom na pad na dru hodom pa ba wo papa no ma menya sikafo a untumi ntobi abna CJ abra me call solai
me copy issue bi so me ne Rebecca nam and who send your mother no message to mako yes then you young girl of about 14-15 years na bofra no ti duase and you mami bi so na Rebecca ka tell so when abofra no ti ho no and manku school wonim ni ntia and Rebecca say kofichire kofichire to otifie onimadi odi besiesie yes enti me ma Rebecca sika e ma ne koto sanitary pad ni and on the bread abofra no na pad na me de bread abofra no onim se do bebo nimpo se mama ne kra no bisa se ye ne say enti Rebecca no ne mama ne akra no nyina ekọ wo mo dem okọkire no se de okọkire se ne abofra no and me gina hodin na me say really enti amna ne awu kan sisi e me say asem wo ye ka emfa wani mu nkran and now kumase and for any muku crocasium na the painful aspect ni say obi on my pardon no ebia unsa say or shas and you be na what heavy flow or ye ne kakra na bia esum kra na say oyi and our sabo bi mu body best 3 days because or ye no economical say de be ya ensantem say ya rewo ebi so you su tiro tiro no kra na ebi tete ne boarding and a tiro ne krampo no enye healthy because ebi tete ebi a resort to using diapers na no yesi eyefo who say ono no ohunu say ne boy but a dross wom enkwada de kra bo nyefo na mpanifo a dross wom na diaper no kra enkwada de o nyempanifo na say mu no nhia yo ba edi unsia one sizes because me basa here kra bo enkwada de large ntime de enya de se be hia yo but let me see me fidie so let's say 3 weeks to come ma be di nkomo bi na me kira de opoku kuromo ho Upper Dentra East. Yes. Dunkwa onofe. It took me some in a classroom with a sanitary pad, with a fresh panty. Na machira maya no e wo hono sedie ye de pad e fam drawsum. Sata na me sika me just people youth employment. Na me just 75 cedis every month. And no create me di be 5 months na mai. Nakem. E babo mu ameji ame the top pad soa. Na makota mama because e hono ho ye kurase. Nkroketu I'm sorry. Na kroketu na krabu akwa obe 13 years no class 2. Wabu nensa. Te do period bia hu kwada no. Udi akire kofi ese wabu nensa. Onimpa entomago na wo use na wo wiati because ye de ebetimi ato. Abra poku abetimi ato. Menye no ya na mesese bo aka nim ne bo because me rush supermarket me to na daka na me akoguo. But ordinary person now no what e danketu am na se krokuma mu no. Ohun say emphasis on ni so nti eno na Lady Pharmacist Association of Ghana it's a period poverty no I was set to end it now nti o mo kan nyina na say na me bisa coefficient we no say ye channel energy na fa energy gender ministry na ko finance ministry yaka ho asema kan asempanyefo yi o ma ye o ma dwe so o mo nte de ye ka no o mo nte de na ye no na still na no o mo ayire pad yi eto eda so no amane boa ye den ye sere wom say no ekwen so kyese aba no enhwe na eto bi edida so o mo yin free so e ma pad bo ma ye fo enka se ade e wo se nka ye fo pa wo ma yi mu no enka pad e wo se na di kan san say enye wo pese bosome so a wo be kofichire na enye wo pese bia wo nyidru umpanyi fie so ba bi no e wo se wo kofichire eye nature e wo se ba wo ni choice ni sadia na e wo se ne ye nam a ye che ne ma bi ne ye ti nusum ne ye de condom adaka bese de wo besi ho no mo ne ye chema ye no ye nye pad sabi ye nche pad no ma san say enye luxury ye ba ne se oba ne be ma na eye choice wo pa na wo be ye but if you kono enye choice into CJ yes mumwaye na ye mosadare na mpanyefo ntie wate obi atomenkrai I say to my friends fighting for the removal of taxes on sanitary pads, can you please add pampers for the elderly to your demand? And also as a pensioner caring for my mother, I feel the pinch. Eno de enokre e no kwana unsa ade bia no ye hyase fi baabi ne yadu baabi e wo mo se empanyefo de so ne boarding pa very expensive yes empanyefo de ne boarding pa say your company for pampers and akai me yawo because my late mother for over 5 years na stroke at the ho taju bono diaper enti adwuma na me ya around that time no
niana ejim sika pa diapers sa diaper no enti say my sister penny fa bin free US because na enu ti no de ba bebre but say na say bi maya that also say yeto even around that time about 12 years ago na enough nene enti no nia opani dia be am say ehia pa enti no ye mie ye ni ye kan no e wo say ye consider e ka ho unru ho no ma na ama me nru ho no ma ya say mete entowa da me so beto a chenso wa kwada wo to diapers e na mpanyifo de so ne boodi enim so dodo bedroom me so prekra say wo me fa ne nko na nto the feeling of umami a wawo na wo sesa no ho sesa bi abofra eno nda nchen kra o enti se eka no kra so ba beka ho a na se afedie fa utirim chese enti aban no hwa sa ne mani nyina o ma na ni nkwa ho mayen na enye easy sa enye easy sa ne mani nyina se enye luxury sa ne mani nyina penifo diapers nyina no obi ko to Porsche na se no luxury enti the Lady Pharmacists Association of Ghana mayade ko na mode aba no ye ni so Lucia Adom 106.3 president e de malapago na nimfo ni da ha ya cheso makọ mo so ekọkọcheche padi bi e de ma emaye yi bi a wo so who say na menstrual hygiene day was within last week more o ma bomoden ne nkrofo ma che pad de drosso mayade na bi nso aya na mo na mo keka nsema ya ni mo bi sin kwara no bi di clay na ehye ho no bro makọ fichire eto da bi aya munya botre kakra munya bote kakra o be ka bia no mo de akosue north na de akosue north na de akosue north nti no ya o munya bote kasa no doso me answer na be ko anim no em say LPM na from so kakra wo so Friday 17th June na me kan no em say memene da mum na ye 17th no memenda nti fiada no be 16th June na memenda na 17th nti jumadi e be die no nyina fiada 16th June enye 17th and be dwaso wo ho no na work and happiness e wo ho na ma check wo prostate no enti daily graphic mu ana meguso wo na wo share kratafa etoso miensa ho empropro kakra wo ha saying asen north say CJ ye say energy no political parties MPP NDC invasion akasa ewo asen north ya ni nyina no eye ensusuye no ene se by election a bekoso ewo ho enyanye certain speaker enyan declare seat no vacant ene ode ho krata koma east ne yehunu de akire se yisi be my date se de eye ewo kumawu no enso no omo kyese NDC MPP obi abodra kronim a oma hyase gidigidi ti daily graphic ade to ha say no ena ode Justin Frimpong Kodua NPP General Secretary Nifonia Toha and a Fifi Aviquete NDC General Secretary or do no Symphony at 2 semi hoa edaha saying na and also adanti and CJ medewo ekwa kratafa etoso aduasa enkron say almost say UN rank Ghana say etoso enson so we aman beye say ohane aduonu mienu a omutumi deploy asrafo peacekeeping no a aranke Ghana se toso enso eno ye dwumadi ye de contributing countries a wo so eboa emasomje ekoso wa mama hodo so na num de ma Ghana ye koye nim CJ omo kye se wo ye enipa beye se 76,712 a wo mo ekoye emuno na 70,257 eye mema ena ema 6,455 ena eka nipadodo ya womo ekoye sa peacekeeping no na out of sa 6,455 ema no na Ghana ekromu 429 ema eko peacekeeping eno na omo kyese eba no sa no ema Ghana ebeye the fourth highest ewo wiase nyina yomde emadodo eko peacekeeping ene yesanso ba Africa ha say ya yebeye omanya yetoso mienu a yetumi deploy ema edom ko peacekeeping ne saso nti no na wo hyemu a enipa Ghana deploy ye 2,762 peacekeepers ena omko wiase ama ni biso a womko hwa masomdwe ayadwuma eno ene nam so ama Ghana kyese yetumi penetrate sa no na
na de beka ne se ema involvement no ema impact enti yo mo hwe so mo be ma ema no so mo komu a mo yire mo ho mo yire mo ho na mo sua adwuma na mo nya adwuma no na mo sua training ni ye ebeboa pa eno so ho asam wo daily graphic da obokrata yi ne fa etoso aduasa enkron adwa fato aso the big one also going to IMF painful Ekufuado Ghana mampanyi na no kwasi Adom Nsem tudwa State of the Nations address na wakasafa COVID-19 shisha yesa kasafa IMF ayekoye no bi no na daily guide capture den nsem bi okan yekese na mampanyi se IMF ne de ne kona eya nanso ne dise yeko afei kra no share daily guide kron one emu a Nigeria for mampanyi Bola Tinubu say brass mpanimfo eje anya bedu mo aswen in waso afne mu asaya oto na dwuma so se Nigeria mampanyi enu wom na abransa no pewe ye ka ho asem Ghana ambulance in Dubai claims ansa na obekokra no Tinubu omuso enu ni wie ye na no omo pese ono aka se a policy odi be ye dwuma ne se since 1970s mu hono ma aban no subsidize for edema o manfo no obeye firi ho no totally sense edeka eto aban no so into obeye firi ho into change no ne ye toa so no abato na ekoso no de enam kwan so ba no na sat na no mo nimu ebra police ne be ye dwuma beto aka no obeye subsidy na firi ho and obi abeto na de pepe emo bia ni ba bia yo enti na se anopa ye kase mu ye de video ne beto abonte ana alko Dubai mine mu a ambulance ya isu se ye Ghana for ye ambulance na ebi e wo ho no mo a wo mu atwa amfonyi no kire se omu susu se ye de free Ghana ha de yakọ mo a wo mo koton ena mu mpanimfo de krata aba National Ambulance Service ne kire se enye sa na tie na emom on say ambulance na ye use wo ha se na no ye sprinter de ni bia na we ni ye is it Toyota Hiace yes Toyota Hiace na na eno na afa na eba eti so obi ka se de didi dwuma wo Ghana ha ne bi na akopie wa na se nipa no idia se na ni nye video ehwe ye nyina ehu se Hiace ni bia na so de use wo ha no eye sprinter type ni bi dada no into almost say from the see dada no so what could be that sometimes politics my Jimmy wo krum hadodo adai eno ye de wen omo mo twa video na politics e ma ye din nsem hunu din kurasesem wo man yi mudodo ko de na aba no me hu se video yi trend circulate enra Mr. T be you no on auditor general's report on ambulance National Ambulance Service and maintenance wo monye enti and then kushia me wie na go for the video is send me so I called Simon Kewura head of communications for National Ambulance Service and no chire me mu now so go for the na one say sabi amanyo 70 aya na adwene ya say ye de dwene no free etrim hweka yes hwei obi anu ye Toyota Hiace why no wo Ghana ha obehye poka free ha e dey akọ Dubai enti obi anhu no wo airport akọ Dubai so wo koton ba ko pe na ba ko no fa so san na be ba so hwe so aye mu no kra o number bibia ni ho number plate bibia ni Toyota Hiace ne Mercedes Sprinter type bibia so what kind of politics are we playing because here? We think social media is powerful. We put everything there, and indeed information and this and disinformation. Indeed, no, they misinformed until say National Ambulance for be ya no ebeka say ya de omo procurement 26 tell you say you two different obi bia wa share sa video yi same on you na dwene mu hare na dwene mu nyedu obi politics inti wa share sa video yi Mr. No pay your head in shame. And pay ye kind news so na ye kind dear National Ambulance Service for the aba. Obi nya kukudro se ye fo abone. Na je se o person che se eyi ye nimro kura na ye mu na se de omo di aba na ye kind no. And I am per se in front of my and man said, but as journalists. That is it. What the readings about responding. We need to go to them. For their side of the story. Responding so you know I found so only any yampa. Obi na dia kwesi won ma wokoton. It is the mentality. Enra ya wo free ya ma information no. Na wo be kan no che se bi wo fa abone so. It's your duty as a journalist. So we remember hunu no kura na ewom na ade no kura no abeto abonten. Enti my young Claudia judgment with politics. Politics are my catch. Amanyo Nsem.
my catchy ntina ko gina car no ho na utwa no because na one ni go akire because ya twa ho Ghana flag wo ho Ghana flag coat of arms ho yes you may have asema obi bi say ntina ye de na coat of arm no ekobo ho e wo Dubai ho let's say Ghana ha ya swa ba ko de ko ana e do so na ba ko ne ye na CJ na meche say the National Ambulance Service so mo dia ba be kan yatie ya bomu amane no sa 26 to ucha hesi ya omo chese ye the new ones omo procure omo say it is being funded by the World Bank yes. Ghana government through the Ministry of Health and omo de ba yate ambulance si emedru na ye hunu say aduonu nsia ni nyina no enie ya hunu ya bo ho amane ya bo ho dawro de na ebeba na ebi mudi kan si eche se ye ton no na ye hunu ye nti ase na minima na obi nso bisa se ye nyina no we are learning se eba no branding no ne se de ye ho na eya na from source ana se bia ye de ba omo ye no from source ni nyina so no ye na from source eba ebeduru ye no na branding hu nyina sanity amedu bebu ka no ma dane bi yeah any mo say the constituency who say adane yes e was sa kwan no so na asemba yenya botre e de enko a asemba yenya botre se yenko anim adwa wa wi le nti se dem panifo abekasa wo mo kire se nye sa na tie ni mu nchire mu aye de ama no ni nyina e wo daily guide obokwata no emu na mede wo ba ABC News eni o ma asenso se ginyame na wo sha se ya Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ni foni daha was the watch was a strong signal na signal na blinke eni o hwe na senso de na as a square ohun e no ma paint eche ni nyina e blue black e na white daha na red daha it has infrared signal no elodi omo si enne e na eye empanyifo bi be kwakofa ne form se de ma no e wo NPP headquarters obekai se last Friday ekwo bi omo so mo ye Baumia fan club e ko so mo kofa form sama no sanso omo woni mu gidie so na betumi ade NPP anim ama party na din kunim na wasanso besesa oman Ghana sanso wo hwe dwumadin vice president no wabo e de ama NPP aban yi asanso abode ama oman Ghana wasabasobo esese omo etoa no so na unfortunately no omo koye no na omo ni enkrata bia efri Dr. Baumia hon ma emo kwan eso betumi akofa forms e de ama no enti no omo reject omo kwan ama fa forms no ene de womo ekyese empanyifo bi ena ebekọ akofa forms no ediama na ade ye nyina ye hwe ni mu no ene se ebekọ akowie ne se de obokrata di mu amane aba no na kyese sanete no akofa ne forms wo mo kyese 50,000 Ghana cedis ena opiki nomination forms na wosa wo de call information nyina ne se enne Dr. Baumia ekofa ne forms wadi kan bo ne nchuwa ne ade across all the regions any party mpanyifo na kodi nkomo constituencies regional executives na ne so de hunu ne se obetu frank adiama party no ye bedi eche na ya hwese de ho so de no ebeko akosie no ye ABC de obokrata emu asem no Chief Superintendent Maxwell Ajiman or Nima District Police Commander osi utie anapai yetia no na sania enkomone ko ne sania yedi dwuma ne ne je ho pa nti oni a police for omo Nima District Police Command nyina no womo 8 se Nima de mampanyini okay so ahunti womo biye mu a womo 8 the teacher police for omo Nima District na kwakwa ansa ameko we hiampa the finder ba ko pe the big one was say IMF deal set ECG up for another concession private partnership. Okay, say maybe abesene kwana nkrofo bi na jiji ya be no. Okay, za nkrofo. Some dey adwuma na nkosi. Na 2019 we yati say foforo say ba. Na Ghana fo twe ya no si ho. Say mba kai na Millennium Challenge Corporation so. Say IMF deal ni ade ensa akwasha say yempo. Sa private partnership no e wa ECG adwuma mu no. Esa o kan gumo bi ati so. Yempo. It is established because e kan 3 billion say ye no a yani IMF akwado nti se wo ho na ja omo ba se omo bagegea e ma ye mu nhyew ba brepem no omo din ni se de omo befa so ayo omo adwuma nyina beba am ye di nkyiremu na to omanfo ni akasi manu nsia na no nkron abo na ye nsore so ye